Ka Eastern West Khasi Hills District Judo Association haka arpusau torik naiwing arja arpusan kalapen ke buram ya kesamla larika karkeliang khat South Namkarta ke pesyong besa haka snong nongdom Eastern West Khasi Hills District hadin bakal yo pan Korea ketak marnong haka jia kun Sub Junior Nationals Judo Championship arja arpusan ke balapen long hatelanggana. Nalor ke samla larika ke sengkla yo ru ban pen ko buram yo samla ban syampang wa lang na kenshi ubala poi ban yeshim benta ha ketika lempung watla syamla poi sya kathong henry da ke jing pen ko buram ka long ke jing ai men siam na kaliang ka seng yo samla ba undang le bha su su ya ka ding ke jing pen ko buram la pen long hakmat umot tirat sing ha kasnong mission mairang ha ka balai don lang ru do president ka association uba Dravid L Nongbri nang ta coach ka judo na sai u Jonathan Lalrin sanga haringkat ka kemi jong ka larika ki bahyeng bat ki para noela kai judo kasamla larika kala ai kubre yo coach ubla hikai ya ki dekhot jong ka association ki balai lam lenti ya ka ban poi sekom kini ki jing ya kop ki bahe bat ya ki bahyeng ki bla kershan ya ka bat kala kenturu ya ki khun samla ki bat don ka sam bakin don ka thong ban ya bet chaprang yang rom ya isamla larika atliang ba layo ban khur ya kanam job haka bronze medal haka Sub Junior National Judo Championship 2025 pada long haka Kanriu hadu apo terik po Telangana Hyderabad ini semua kuman sibun ya kejengwan ra nam wara rom jong isamla larika ya distrik di Borokawai bat hantam ya kejela di Borokawai kum haka kerwo bala ai da general secretary jong ka Meghalaya Judo Association UI ba ila kedo ba din pun muslim ba ka Meghalaya kam sumla marchi kam sumla yo marchi ban gold medal ka Sub Junior National Judo Championship dei hakani kinti ko minta ba ni samla mereka liang ba way pat is skills ba nga kumna ban teng ki bala bor ya ka nam job ba ki bala wara ka nam grom ya kejelahi Borokawai hadin pun snam ini semua teman sikat dai halor kene ke benta ya kan ka por khidmat benta kum kadak ke jing yang sembah ya i samla larika ha kanam ku brom ku bami lawara ya distrik ini semua teman sibun ban ong ba ke distrik Eastern West di kedai kawai ni ke distrik apa Meghalaya kabala pau mat ba ha ka judo ka jing ka judo abang ipej kiwi ki distrik le se kali ka judo ka pada develop kan ada kata-kata hakani ka district Eastern West hakani ka last kabangi pelong yakani ka first Eastern West Khasi Hills District Judo Championship ngi ba ki dan hado group pendemut ki kena ki bawan ya lekai ki wani shibata hakani ka tournament tingi sungutku ba ka judo hak Eastern West hi kam dai shu ka badang ki beriu ke pat itu ke pat sungutku kadai ka wai je lekai ka balarum hak samla jong kadai ka dong ka thang jongi tingi semua pemain sibun bat ni ketu ya ki para samla kini ki bedon lang tah ini ba kendon kata kathong ban la ban ketiu welade ban penpau ya kasap ba blai ba ai kerpang na kamta jungpi ba pen poi syakathong nile ya kini ka jing sedang brom jungi ya ini samla larika mat jung ni mat tirat sing bangin penpau bangilong ki klawai jong kene kari thang jongi ba mangi kum kisamla jong kene ki Eastern West nginlong ki bahakmat haki sports bat haki wiki kambro banginam ailat ya ki weipat bakin sinsyar halor jongi bakin la banle ya ki ke ba maki le hakmat jongi dai mangi ki ban long hakmat ki ban long kinong yalam ki ban long ki klawai na kamta kari ba kajai penriu hi Borokawai kini ka jing job jong ilarika kadai ka jing sedang jong ka jing shirham jong kisamla ha kini ka district Eastern West hi Borokawai. I would like to say about the dedication. This is for the dedications and hard work. Okay, talent is very important, but without hard work, but especially Larry. Okay, so you got a medal. This is not an easy. Okay, you know how people are there in India. Okay, there's a lots of states, and then she work hard
then say dedications and ambition as well. Okay, so do very well. Then preparations is also good. But I hope next year we will get a more medal. Con ai về tay và đơn cách bạn mi và practice but em may being with them support and kapal dan kam but aku beru is ngayat naga district bala support ini kapal kapal dan game is support bengi stand barakaway by support lang bagi mereka jadi decision aku le nanyat bala yang dalam nanti yang bet material selesai baik sana ya bala just pada Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya